Wabafowethu inhlanhla ithi tata kumthandeni SK-ke laphana-ke abafana bakhe emva kokuthi-ke ubaba uNala wamathole-ke laphana-ke owaziwa kakhulu-ke athengele-ke abafana bakhe-ke SK Brothers-ke laphana-ke ibhasi-ke elibizayo-ke lakanokusho abazohamba ngalo-ke ey'ndaweni wabapha phi wathi-ke leli bhasi-ke ubathengela ngoba bagqamisa inhlanzeko kumagidangoma futhi-ke bayahlonipha. Ukubeke kwacaca bha umthandeni-ke akawuvalanga umlomo, ubekile laphana-ke amazwi-ke aqinile wathi-ke ubonga kakhulu-ke ngento eyenzelwe-ke ubaba uNala-ke ngonyanyavu-ke lwemonto abageqabeze ngalo-ke wathi-ke abahambe ngalo. Njengamanje-ke shuthi-ke iqembu likamthandeni-ke selinamabhasi-ke awu-2 abizayo ngampela ngoba lamabhasi esikhuluma ngawo-ke lawo-ke awumhlobo omusha futhi-ke abukeka asesimeni esiright kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke sike sibona amaciko amaningi-ke awathokozela. Umthandeni-ke uhlomule-ke ngebhasi-ke namhlanje bafowethu, lento bafowethu inhle kakhulu-ke mesikhuluma nje iqiniso-ke elimsulwa-ke njengoba siyazi bafowethu ukuthi-ke amagidangoma kubalulekile-ke ukuthi nawo-ke ahambe ngey'monto-ke ezinhle futhi-ke ey'hlonishwayo-ke ukuze-ke ayokwenza futhi into enhle ezothandwa-ke ngabantu. Abakamthandeni-ke abafana-ke bayaziwa-ke kakhulu-ke njengoba-ke bagida kuyena umthandeni-ke uphethe iy'nsizwa-ke ezithi-ke mayigqame kakhulu-ke ebalazweni labantu njengoba-ke seyiphinde zahlomula. Singabala umshovokazi, sibala oChilisi, sibala o2% sibala otekisi-ke laphana-ke sibale-ke nabanye kodwa-ke bafowethu-ke ukuthi bahlomule ngebhasi elisha sha bafowethu asidibane kwezinye.